Assalamualaikum dan selamat datang ke Konti Cancer, A Journey of Hope and Heal. So kali ni episod 8, saya menggantikan Hanim lah untuk kali ni. Sebab Hanim dah try dah mic baru ni. Kalau you all perasan untuk set yang lepas lah, Hanim dah try. So kali ni Hanim sebenarnya dah lupa nak ucapkan terima kasih dekat kru-kru kita. Sebab saya sebagai host yang baik kali ni, saya nak ucapkan terima kasih lah pada kru sebab dah sediakan kita punya set yang baru lah kali ni. So it look nice kan. So give clap lah. Yay. So sebelum kita nak startkan kita punya konti ataupun konti cancer kita kali ni, saya nak minta you all semua untuk subscribe kita punya YouTube, TikTok, Facebook, Instagram lah. So korang boleh check kita punya Makna Cancer, ada dekat bawah nanti. So boleh subscribe lah, like and share. So kalau boleh, kita sebenarnya kekurangan komen. So kalau boleh you all yang tengok kita punya segmen episod kali ni, sila bagi komen lah. So apa yang kita boleh tambah baik. So ataupun korang ada pandangan untuk segmen akan datang, korang boleh share lah. So kita akan discusskan. Okay, untuk kali ni kita bersama dengan dua orang hebat lah daripada Majlis Kanser Makna sendiri. So dua orang hebat kita nak kenalkan. Yang ada di sebelah saya ni Kak Isma, saya panggil Kak Isma lah Kak Isma dan juga Ravi. So Ravi saya bagi Ravi je. So both of them is Ravi ke? so Abang Ravi. kan. So panggil Abang Ravi macam kekok lah pula. It's okay. So look young, you look young lah. Sebaya kita kan sebaya. Thank you. So saya kenalkan sikit lah. Diorang ni kita punya team head. So saya kali ni agak macam nervous sikit sebab bersama dengan you know what, Big Boss kan. Tak adalah Big Boss, our boss. So mungkin boleh kenalkan diri dulu Kak Isma. Kenalkan diri. Mungkin. Okay. So thank you Azlan. One of our big guys juga dekat dalam Makna. Nama saya Nur Ismalina. Sekarang bertugas sebagai Head of Finance Unit di dalam Makna. Professionally saya seorang Chartered Accountant dan telah berkhidmat di Makna masuk 4 tahun bulan lepas. Itu je lah kot. Wow, happy anniversary. So Kak Isma, how you punya kan dah selama 4 bulan berapa? 4 tahun. Oh 4 tahun, 4 bulan ya Allah. Salah dengar 4 tahun. Oh sorry guys. So 4 tahun dah berkhidmat dengan Makna ni kan. So what do you feel bekerja dengan NGO ni? Pada I, sebab soalan ni dah selalu orang tanya kan. Even my friends semua tanya. Tapi pada I, apa yang I rasa sepanjang berkhidmat dalam NGO ni ialah tugas I sama je. Accountant kat mana-mana pun sama. Tapi what I feel different about being in Makna is kita terus rasa kita punya direct impact kepada masyarakat. Kalau macam kita berada dalam corporation, mungkin setelah kita dapat profit baru kita dapat ada impact pada masyarakat ataupun produk kita bercakap dengan masyarakat. Tapi kalau dengan Makna ni hari-hari, kalau nak boleh dikatakan hari-hari I angkat call patient walaupun I dekat finance. Macam you lah kan, tiap-tiap hari pun bercakap dengan hospital, dengan patient. So kita dapat rasakan kadang-kadang ada hari kan, kalau dekat finance tahulah I panggil hari anjing. Ada hari kita malas nak pergi office kan, tapi dekat Makna ni whenever kita rasa macam tu, bila baca je case patient masuk, okay, kita rasa grateful yang kita masih sihat. Kita dapat membantu macam betul, tu lah. Maknanya kerja kita ni tak letih lah, kita membantu orang. Letih juga. Tapi kita rasa content. Pada I rasa content. And at my age kan, yelah Azlan panggil I kakak kan Ravi kan. At my age I rasa. So what is the age? I'm 40s actually. I'm 42 this year. Turning 42 this month. That's so brave. Well done. Kan. So I rasa it's time for me to give back to the society. It's another branch yang I masih boleh berkhidmat professionally tapi I dapat dekat dengan masyarakat. Okay, thank you Kak Isma. So right now kita nak kenalkan kita punya team head lagi satu lah. So Ravi. Hello. Ni orang lama orang lama. Taklah lama sangat. Okay lah. So I'm Ravi. My full name is Ravi Varman. It's very long, so you can
people can call me Ravi lah. And I'm representing the fund development team lah. Basically, fund development team, it's not a one-man show kind of thing. There's a huge team behind this, so it's a team effort. When we talk about fundraising, it's a very complicated topic juga lah. Because a complicated topic, but it also a key topic juga. Because one of the biggest pillar of an NGO is fundraising. So without fundraising, we won't be able to run our activities as we plan. The services yang kita nak bagi kepada patient tu takkan sampai, macam tu. Yeah. So everything needs fund, and we are not dependent on government or anything for funds. We are dependent on the public, the people who has a very good heart to give us the funds too. So that's why fundraising is key lah. So I'm very glad that I'm in this department that makes a lot of difference to the country and to the patients that we serve. Okay, thank you Ravi, because sebab saya dalam bahagian bursary services. So saya tahulah berapa banyak kos yang kita perlukan untuk seseorang kita nak bantu seseorang pesakit kan. So macam mana kita nak bantu pesakit kanser tu, berapa banyak kos yang kita perlukan. So thank you Ravi. You're welcome. You're doing a good job for Makna. Oh, take it as a compliment. Thank you. Thanks. But do you feel like the fundraising aspect ni kan? If you want to go into fundraising aspect, there's always a negative shade to it in a way, or a stigma in Malaysia. Like when we say about fundraising, people who do fundraising dekat on the ground tu. Yeah. Right. Have you guys experienced that any that kind of people lah. approach LAN ke apa-apa ke? Right? Saya selalu di approach. Mungkin orang akan nampak saya di mana-mana. Muka LAN, muka approachable, muka mesra. Tak, mungkin bila saya berjalan kat dalam supermarket tu, brother ni yang agak besar daripada orang lain. So dia approach saya. Tak lah. You're the most visible one lah. So saya kalau dengan wife saya kalau orang approach, dia akan dia akan benarkan orang tu approach. Dia kata dia akan benarkan orang tu untuk bercakap lah. Sebab dia kata kalau tak benarkan orang tu bercakap, dia rasa macam kesian. Sebab orang tu bekerja, dia tahu orang tu bekerja kan. Betul. So dia biarkan orang tu bercakap. Tapi saya bagi pendapat saya pula, kalau you dah tak nak, macam contoh you dah tak nak donate ke something like that, sumpah you nak mensisikan masa yang dia ada tu kan. So dia dah approach panjang lebar, tiba-tiba sorry saya nak cepat ni, nak pergi benda lain nak. So kita tinggalkan dia. So even though masa 10 ke 5 minit yang dia ada tu, bila kita tolak, mungkin dia boleh approach orang lain. Okay, menarik. But macam Mrs. Ma, do you think there is a stigma people that when you approach, they're trying to take your money, but it's not for the purpose yang for the charitable purpose sepatutnya digunakan tu. Is there a stigma like that? Definitely. Is there a scenario you can share like that? Sebab I came from macam accounting background kan. So my circle of friends ni semuanya akan pesimis lah basically kan Ravi. Maksudnya kita bila nak keluarkan duit tu macam betul ke? Dah buat due diligence ke main kan? Padahal nak derma RM10 je. Kan? Tapi definitely sebab memang kita tengok dekat mass media pun ada je cases of NPOs yang tidak berbelanja mengikut yang sepatutnya, ada yang didakwa di mahkamah. So kita pun memang orang selalunya akan bimbang lah, bimbang nak derma, kecuali dia mungkin especially bila yang melibatkan fundraiser tu approach. Kalau macam letak dekat dalam tabung, orang more or less ataupun di QR ke dia more or less comfortable lah sebab dia one off kan. Tapi bila melibatkan something yang macam what we are doing in Makna, yang melibatkan fundraisers approach kita, memang I think I salute lah all the fundraisers kan. Dia orang nak approach orang memang bukan mudah lah. Memang bukan mudah. Dan pada I
memang ada stigma tu orang, especially kalau fundraisers kita sometimes dia melibatkan orang nak keluarkan credit card dia, melibatkan banking details kan. Tak cakap pasal NPO lah, scammer telefon pun tiap-tiap hari kita dapat kan. Betul. So memang kebimbangan tu sentiasa ada lah. I think I can share a situation that happened to me lah on the ground, right? The difference between a banking sector that does a booth on the ground kan. Bila diorang ada booth dekat on the ground and they approach people, people are not worried or they are not shocked because maybe they are so used to the brand and they're comfortable with the brand. Even though people, of course, they rejection ada, tapi mereka taklah takut benda tu as a scamming or they're worried where the money will go and stuff. But when there's an NGO on the ground, right, NGO like us, Makna, or any other NGOs that on the ground, when people approach ataupun the fundraisers approach the donors, right, they tend to have a stigma saying that where my money goes, right? That's because I'm giving my money without receiving anything. Betul tak? In return dia tak dapat apa-apa. In return it's they get good feeling lah. Good feeling I'm helping people. They're giving on faith lah. On faith, exactly. So there is two different scenarios here that we see. So our fundraisers have that challenge in front of them lah. But of course, when another NGO approach for example, this is a real situation that happened to me on the ground, is that an NGO representative approached saya, then dia approach dia pitch kan, what is tapi the services. The person didn't know you are from Makna lah. Of course not. Okay. Yeah. I I usually pretend I don't know anything. So so I play that role like but I want to listen to them. I want to see if they're giving the right information. Okay. I have been approached like that many times. So I will let them pitch because like Azlan's wife lah kan earlier, she likes to let them pitch her because at least you want to give them the respect of they're putting an effort, listening to them, So you let them pitch you, and then if you're interested, you can sign up. If you're not, it's okay. So usually I will respectfully say it's okay. I'm already working with a charity organization, with an organization that does for this. Macam tu. But do you think because we always hear this kind of complaint lah, complaint or feedback from the public, like dia orang ni sangat pushy lah, very pushy. I ada pengalaman macam tu sebab kalau contohlah kalau kita lalu dekat credit card punya orang, so you compare bank kan, contoh credit card, lalu dekat credit card tu diorang macam bila kita say no, diorang just berlalu pergi. Tapi kalau NGO NGO diorang akan no names are mentioned. Nanti boleh beep. So bila I pergi contoh ni, kalau kita lalu dekat NGO, diorang akan tend to nak sign tak dekat ni, so dia akan follow kita walaupun kita dah say no, kita tak nak sebab mungkin masa tu kita nak cepat atau nak buat sesuatu. Yalah, so kita akan say no, kita nak cepat ni kan, nak ke sana, nak pergi satu orang kan. So dia akan tak kita ambil masa 5 minit je. Tolong sir, ni bagus ni, sebab kalau ni kita nak bantu ni, tolong sign up. So, dia sangat pushy. That's why macam kalau saya nampak ada booth ataupun ni NGO ni, saya akan dari jauh dah divert kan. Lagi jauh lagi. Okay, we need to take the U-turn there. So tapi I ada shield, I akan guna my wife lah. Okay. Tapi kalau wife you stuck kat situ, exactly. Kan kata my wife suka dengar pitch tu. Ya. At last dia kata okay, sorry Okay, faham. Okay, it's the sign of respect lah kan. You want to give to the people who put a lot of effort on the ground. That's true. But what is the responsibility of the public, do you think here? What kind of thing that they should do before they sign up for something? What do you think, Mrs. Ma? I ke? Okay. So pada I untuk public, satu ialah bukanlah public, as a person lah. As a person, bila kita nak sign up for something,
kalau I lah, apa I buat Yeah. ialah I akan check social media apa ni NPO tu. Contoh kalau you nak donate ke Makna, you tengok kadang-kadang lah macam untuk the Gen Z ke Gen Alpha, diorang tak kenal Gen Makna Y, kan. betul. Gen Gen Y, Y. kan? Yeah. Gen Y. So kalau you tak sure, you just pergi kat social media macam Makna. We have existence in all platforms kan. Yeah. Tengok active, Yes. active and what's the cause yang dia support Of kan. course. And macam untuk Makna sendiri, I ada juga suggest you tengok fundraiser tu dia pakai kad tak kan. Pakai kad tak, legit ke dia ni kan. Kalau you macam tak sure lagi, you call lah, Makna you ada ke fundraiser dekat area kan. Oh ada, okay legit lah. Maknanya dengar tu boleh dengar macam Lan kata wife dia dengar kan. Tapi the moment you nak sign borang ke atau you nak isi apa-apa ke, you kadang-kadang ada Yeah, juga yeah. macam that The moment of should I do this? Kan? Yeah. Dia macam light bulb macam tu kan. Patut ke tak? Yeah, I think Sebab one bila of dorang our pitch tu, crew bila- members had that experience recently. Sebab bila diorang pitch, so kita macam terpukau. Oh, okay, betul. Yeah, Kita yeah. kadang rasa macam tak nak tersign. Betul. yeah. Because they are trained like that lah. Macam sometimes ada juga orang cakap macam this fundraisers ni macam buat marketing. Buat marketing kan. Macam diorang ni nak dapat commission lah, sign up ke apa ke kan. Of course there's some truth in that perception, tapi from Makna's perspektif atau organisation punya perspektif, we are really thankful for you donors and also these fundraisers, although perhaps they are doing it for their livelihood, tapi your constant donation tu yang membolehkan Makna continue Correct. to sustain our programs. Okay. Kan? So of course lah, as a person you nak sign up apa-apa pun you kena buat macam due diligence lah. Kalau accountant panggil due diligence, atau you kena buat lah sikit self check, legit tak legit kan. Tapi in the end I think the deciding factor is always whether the cause and the organisation is legit. Pada I lah. Terutama kan sebab saya ada terbaca lah. So ada someone in Facebook, dia ada macam bagi tips kalau someone approach you, NGO approach you, so what you do. So mungkin ni advance sikit lah kot. Mungkin dia kata kita kalau di approach oleh NGO jangan terus nak donate dan sebagainya kan. So kena first have to check dia punya founder siapa, legit tak founder dia. Ni yang saya baca lah. Betul. So, Because banyak NGO kan kat luar sana. Macam kita rasa kita dah lama, tapi ada je banyak NGO baru-baru yang buat fundraising juga. Kita teruskan. So bila dah check dia punya founder semua legit ke kan apa yang dia buat. So lepas tu yang step keduanya mungkin boleh tengok, minta dia punya audit report every year. Yeah, I think that is key lah, to see their financial background, where the money is being used kan, Betul. utilization dia. Yeah. Sebab kita punya stigma sekarang macam Ravi cakap, where the money goes. Bila Yeah. kita berderma, so duit tu pergi mana? Itu I think that's the most frequently asked question as well, the FAQ that we always get. What are you doing with the money, right? Because we cannot see the results usually macam tu, because that is the perception they always have, that because as an NGO our work is bigger than what you see in a report. What you see on an Definitely. annual report. One picture cannot show you the actual impact everything. of the entirety of the work kan. So I think it is our responsibility juga to give awareness to the public on constant information for them, to say or to tell them what we do with the funds that we receive too. Yeah. Because of course as a human being, your hard-earned money kan, your hard-earned money you give with good intention. People nak benda tu sampai ke the right people, the right cause. Yeah. Betul. So I think there is nothing wrong for donors yang tanya ataupun query benda tu. So we truly accept with our wholehearted, like we accept your queries lah. So that is good for keep us in check lah always. Betul. So I think this is where the question arises, right?
why is it necessary to give it to a charity? Ataupun why can't we just give it straight to the people? Betul tak? Betul juga. Like, Sebab ini bukan saja donation lah. Zakat pun also. Zakat pun macam kan. Kadang-kadang orang kata sebelum ni adalah kadang-kadang orang cakap bagi kat pusat zakat dia orang simpan. Ada juga dekat Makna pun mungkin ada orang ada stigma macam tu. Bagi dekat charity dia orang simpan ataupun sampai ke macam stigma tu sampai ke tak. So memang pembahagian tu kenapa tak nak bagi terus. So pada I dia macam ni lah. Kalau contohlah kita ni jutawan lah. Lan jutawan kita ada macam sejuta. Lan lah. High net worth. About time sebenarnya masa. Kan. Sejuta kita ada. Sejuta tu kita ada freedom untuk bagi kepada siapa dan amount tu memberi impact yang besar. Tapi katakanlah macam kita ni orang besya-besya lah. Besya-besya. Kita ada RM10, RM20, less than RM50 lah a month to donate. And kita betul-betul percayakan sesuatu kos tu lah. Macam in this case, Makna. Okay. RM50 kita kalau nak tolong pesakit kanser, Lan dekat bursary. RM50 dapat apa Lan? RM50. Satu drug pun tak dapat ya. Satu drug pun tak dapat. Colostomy bag pun tak dapat. What is the price range like for one set of colostomy bag? Colostomy bag I think right now untuk one piece punya harga around 700 to 800 I think. There you go. Yeah, that so can be used for kan? 6 months, is it? Yep. 6 months. So 700. Exactly. Tapi kita ada RM50. So kalau kita tolong dekat cancer patient RM50, dia most probably akan tak spend on colostomy bag lah. Walaupun dia memerlukan colostomy bag kan. Exactly. So sebab tu bila you donate kepada satu organisation macam Makna kan, duit tu akan masuk dalam satu pool yang besar bersama donors-donors lain. Kan. Dan donation yang terkumpul tu kita boleh bantu direct kepada cancer patient untuk apa yang mereka perlu untuk penyakit mereka. And regularly. Kenapa? Regularly. Maksudnya macam contoh Azlan cakap tadi colostomy bag kan. For 6 months. Colostomy bag ni once you dah kena pakai most likely for life you kena for life, pakai. betul. Dan bayangkanlah 6 months 700, 6 months 700 kan. So itu pada I something yang something yang important lah. Maksudnya kalau kita nak bagi direct, kita tak akan dapat bagi impact sebesar macam mana organisation. And also organisation macam Makna ni dia memilih orang yang layak. Kan kalau macam kita ni kita contoh ya Allah berhajat sangat nak bagi dekat cancer patient tapi tak kenal pun cancer patient. Kan, tapi macam NGO yang macam Makna akan saring orang-orang tu. I think we have a question from the audience. Yes, what is the question? Can you read out to us? Mereka berhak tak dapat 30% from the donation. Okay, Mungkin, ada macam Okay. Maybe Kak Isma boleh jawab kot. okay. The 70-30 split tu in a way. Okay. Yeah. Sebelum ni memang I pernah dengar jugalah I think 2-3 years back ada satu kes besar lah NGO yang dia tak audit tak audit dia punya financial statement for don't know how many years lah. Dan semasa tu ada juga orang cakap tak audit ni berapa persen masuk dalam pocket founder dia pula. Betul. Kan biasa orang cakap macam tu kan. Ya. Yep. Kan. Lepas tu diorang scrutinize sekarang kan ada yang scrut lah kan macam-macam kan. Okay. So orang netizen sekarang dia dah bijak. Betul. Dia tak macam tak tahu. Sekarang ni information is available. Financial statement kalau macam contohlah kita tak advertise pun orang boleh beli. Orang boleh minta daripada SSM, ROS untuk download kita punya financial statement. So pada ada yang cakap betul ke kadang-kadang ada juga corporate donors kan, betul ke 30% daripada apa yang I donate ni akan you all utilize untuk pengurusan. Okay. Actually by law tak ada such thing lah. Tak ada guideline tersebut lah. It's an imaginary guideline. Macam contoh bila I masuk kat Makna pun, I belajar juga tentang apa aspek-aspek compliance yang
NGO patut ikutlah. Tapi sebenarnya memang tak ada untuk secara keseluruhan NGO, memang tak ada. Okay. Tapi disebabkan Makna ialah satu organisasi yang dapat pengecualian cukai daripada LHD. Makna ada guideline-guideline yang Makna kena ikutlah. Okay. Dan sebenarnya sebelum ni memang tak ada guideline pun. Okay. So maknanya kalau you dapat berapa yang you dapat tahun ni, you kena spend 50% tahun depan. Berapa banyak dia ambil untuk pengurusan tu memang tak ada guideline. Sebelum ni kita dah banyak forum-forum NGO kita ada discuss juga benda ni yang sepatutnya kita harapkan government to have a guideline supaya bukan saja kita sebagai organisasi untuk memudahkan pengurusan kita lah, sebab kita tak nak orang query kan, kita ni jaga amanah orang ni, orang bagi duit kat kita nak kena spend wisely kan. Tapi kena ada guideline. Sebabnya mungkin kalau macam contoh kita ikut guideline, tapi berpuluh-puluh beratus-ratus lagi NGO dalam Malaysia ni siapa tak yang nak guide mereka kan. So kita dah banyak discuss dalam banyak forum NGO sebelum ni yang perlu ada guideline how much. Tapi adakah guideline tu mungkin diwar-warkan kepada orang awam? Dia sebenarnya untuk global, maknanya kalau you tengok pada country yang besar-besar sikit lah macam Amerika, UK, memang ada gold standard. Guideline dia is 65% and 35%. Maknanya 35% you boleh spend untuk pengurusan. Lepas tu akan ada orang tanyalah, kenapa perlu kalau macam $1,000,000, 350,000 you buat pengurusan, habis tu patutnya benda tu patut disalurkan digunakan kan? So the stigma is that when they meet people on the ground, especially when they approach for fundraising too, they ask this one question after they're listening to you: do you get paid tak by the NGO? You know, or do you belong to the NGO tak? Macam tu. Yes, you know, diorang beranggapan macam bila kita kerja dengan NGO, diorang tak faham kita ni bekerja, kita ni macam sukarelawan. So you don't have to get money. Betul. So like, you know, you all shouldn't get paid. Macam tu. My donation is 100% to the cause, right? Yeah, betul. So that's why it comes back to the question that you were explaining earlier. That perlukah ambil 30% untuk pengurusan? Exactly. Faham. So memang sebenarnya kalau kita lah, of course lah, kalau kita derma 100, kita nak 100 ringgit tu 100% pergi kepada cause yang kita sokong tu lah kan. Tapi mengapa it's okay. Macam tadi saya cakap dengan Azlan, kalau dekat Amerika ataupun dekat global, it's 35%, 65%. And NGO is allowed lah by different regulation untuk ambil kos pengurusan. Kenapa perlu ada kos pengurusan tu? Ataupun kenapa NGO ni kena ada employee? Kenapa perlu ada staffing kan? Tapi kadang-kadang I rasa as a public kita juga perlu menilai size sebuah NGO tu, kan. Kalau macam contoh NGO tu, contohlah NGO untuk kampung A, dia kumpul sebulan 1,000, mungkin tak perlu staff lah, kan. Macam contoh untuk kebajikan orang-orang kampung, mungkin tak perlu staff, mungkin tak perlu ambil lah pengurusan, mungkin sedikit je lah bayar api air dekat balai raya kampung. Tapi I think itu bukan macam contoh untuk kampung A tu, mungkin dia bukan bina NGO, mungkin dia buat certain project untuk mungkin dia one off basis lah. Banyak juga NGO yang scale dia tak besar. Scale dia mungkin dia ataupun dia NGO yang general, dia tak ada cost yang spesifik. Bila ada isu, dia akan bantu. So mungkin kat situ dia tak memerlukan staffing. Tapi berbeza dengan NGO yang ada skala yang besar. Contohnya kat sini saya bagi contoh Makna lah. Makna on average kita bantu berapa kes? Tahun lepas hampir 9,000 kes kanser, pesakit kanser. Dan satu pesakit kanser tu on average berapa ribu ringgit yang kita belanjakan untuk setiap pesakit kanser. Itu baru
bursary help, maksudnya direct assistance to patients. Tapi kita juga ada banyak lagi Servis-servis lain. Servis-servis program-program lain, program awareness Extended to the family juga. Yes, maksudnya kita ada scholarship untuk pesakit kanser yang kanak-kanak kan. Lepas tu kita ada juga trailer mammogram kita di mana kita bantu raise awareness dan buat screening. So bila kita ada program-program yang begitu, contohlah tak payahlah program yang extended tu, program direct kepada cancer patient tu untuk saring pesakit kanser perlukan team, betul tak? Betul. Kita bukan screen 1-2 kes sehari. On average satu hari kalau Kak Isma tengok you all beratus-ratus kes sehari yang masuk kepada kita perlukan pekerja profesional So kan. kita perlukan kalau yang saring pesakit kanser ni, orang ingat volunteer bolehlah saring, tapi kita perlukan continuity, orang yang tahu macam mana nak saring, dan orang tak tahu diorang ni pun profesional sebenarnya. Diorang belajar dalam psikologi, dalam social worker, cara macam tu. So to me it's only legit atau it's only right untuk kita ada staff yang layak untuk melakukan tugas-tugas yang perlu dalam sebuah NGO. Dan juga I nak mention about cost of compliance. Macam orang kata NGO diorang nak kena perlu ada audited accounts, perlu berdaftar dengan ROS, perlu ada internal audit, perlu ada begini-begini begitu. Tapi hakikatnya benda-benda tu memerlukan duit juga. Contohlah, I cakap pasal department I sajalah. Department I menguruskan pembayaran hampir setiap minggu in the range of ribuan payment, ribuan invoice seminggu. Azlan pun tahu kan. So takkanlah seorang accountant saja. Nak dapat accountant pun punya susah ni. Profesional kot. Kan. So untuk uruskan three-way matching, nak matching PO, bahagian purchasing, nak cari supplier, semua tu pun memerlukan orang yang betul-betul. Exactly. So this is where the question comes: if you get a volunteer, right? If you get a volunteer to do this work, right? How long can the commitment be to the NGO? Like betul? they can come in for an hour. Lepas tu, right? Betul. Because the work is a daily commitment. Kecuali benda tu macam contohlah hari tu kebakaran kat Putra Heights, diorang perlu sehari untuk susun ke apa, yang tu kita ada volunteers lah. That makes sense. Tapi kalau macam untuk routine jobs, selayaknya kita perlu ada a dedicated team, dan sama juga menguruskan fund yang besar. Contohlah untuk makna, on average kita bayar bursary saja almost 2 million a month, Ravi, untuk kita bagi direct kepada cancer patient. Untuk menguruskan dana ni pun kita perlu ada management team yang mantap, yang boleh ada vision, yang boleh ada hala tuju kan, supaya duit tu tak itulah orang kata merapu-rapu pergi ke mana kan. Kan. So pada I pengurusan tu boleh diambil, tapi berpada-pada. Just to highlight lah, in 2025 LHDN telah bagi guideline pada makna yang makna hanya boleh spend tak lebih daripada 20% untuk administrative cost, termasuk staff cost untuk administrative lah. So that regulation is for all NGOs, or is it just us? Untuk bukan setakat ni lah yang I berbincang dengan LHDN. NGO yang telah mendapat renewal of tax exemption untuk tahun 2025 ke depan ni hanya makna. Orang lain sedang dalam proses. Even our auditors, good job. Even our auditors PwC pun tanya, macam ni you all submit sendiri you all dapat renewal 5 tahun. Dia tak tahu kan. I think it's the credibility lah that shows of the NGO that how our founder has brought forward the work kan, and also the kerja yang dia boleh buat. We follow the guideline, we do what is necessary, and I think whatever donations or funds that comes to Makna, it is used for the right purpose. That's true. I think macam that plays a major role kat sini juga, the perspective of that. I think that's the part yang kita bagi tahu tadi. Sorry Azlan to interrupt you. I mungkin nak tambah you punya point je. Kata mungkin Makna dapat pelepasan LHDN ni mungkin
Ya, dari segi job bursary yang kita buat dikenali oleh KKM. Betul. Kan, mungkin dari segi tu resident kata that's true juga sebabnya macam ramai orang rasa macam apa itu kos pengurusan tu ataupun kenapa kita perlu ada staffing yang ramai. It depends juga dan juga kenapa kita perlu menderma kepada organisasi instead of kita bagi direct. Ialah bila organisasi tu establish, dia boleh ada collaboration dengan government. Betul. Kalau kita ni kecil-kecil kan kita pergilah JKSP Jabatan Kerja Sosial, saya ada 100, bagilah kat cancer patient mana-mana. Kan susah kan, betul tak Azlan? Lagi satu kalau kita nak terus bagi direct, sebab masa nak cari parking ni, contoh nak pergi dekat MSW tu, nak pergi ni kan, nak cari parking parking dekat hospital tu, tahulah macam mana sesak lagi nak parking lagi masa kita. So why not just boleh derma je dekat Makna. So kita promote lagi Makna. I think like this is a very good time to speak about services side sikit lah. You know, we spoke about fundraising all this while, right? The challenges on the ground. I think we've addressed most of the stigma on the ground kan, on how we manage our funds and where the fund goes, right? Now we speak about where the fund goes, where the fund is utilized, right, in a way, right? Because as you know, our services, we have our patient assistance program, right? So under patient assistance program, we also have a service called home visit, right? Home visit. Home visit is also helped by our volunteer team juga, right? So what is home visit and what are the challenges that you face on the ground or the stigma that you face on the ground with people? Okay, home visit ni sebenarnya kita pergi jumpa dengan patient lah. Face to face kita jumpa dengan patient. Sebenarnya kita nak tengok lah keadaan patient tu, bantuan yang kita bagi tu terima atau tak. So itu tugas kita lah. So balik pada Kak Ismail balik lah. Contoh kalau kita bagi duit dekat patient tu, so kalau kita bagi duit, tak semestinya patient tu akan guna untuk, kalau contoh untuk patient cancer lah kan. Kalau contoh kalau kita bagi duit untuk dia, mungkin dia akan beli benda lain lah. Bukan beli untuk rawatan bukan dia untuk lah. rawatan dia. So kalau Makna ni kita pastikan duit yang kita bagi tu hanya untuk kos ulang alik dia, kos perjalanan dia. So kita lebih kepada bagi barang-barang. Contoh barang-barang itu segi colostomy bag, wheelchair dan sebagainya. Back tu pada home visit tu. So bila kita dah bagi barang, bagi duit, kita akan pastikan patient tu dapat tak barang tersebut. So bila barang tu dah sampai kat patient tu, barang tu ada patient pakai tu ada mengalami masalah tak? Contoh macam colostomy bag bocor ke, tak ke, ada problem cukup atau tak. So kita kena pastikan lah. Tapi back to the stigma. So sebenarnya minggu lepas saya dah bagi home visit dekat Kelantan. So bila kita pergi home visit ni, kebanyakan I think rural area lah. Kalau pergi rural area, diorang, saya lebih approach kenalkan diri. Kalau pergi home visit, diorang tak kenal Makna sebenarnya. Diorang lebih kenal pada hospital. Ni pergi hospital ke? So bila dah sampai jumpa, ya memang puan memohon daripada hospital, tapi yang bantu tu adalah Makna lah, Majlis Kanser Nasional yang bantu. So baru diorang tahu, kena explain balik. Sebab diorang beranggapan bukan Makna yang bantu, maknanya kerajaan yang bantu diorang. Lebih kepada kalau rural area ni adalah government yang bantu, bukan padahal kalau diikutkan, kalau Makna ni memang tak ada terima bantuan daripada kerajaan langsung kan, 100% daripada donation, public donation. Betul. So itulah lah stigma. Tapi bila kita pergi home visit tu, itulah yang stigma diorang lah, maknanya yang bantu ni bukannya Makna sendiri lah, bukan NGO yang bantu, tapi dari segi kerajaan ataupun hospital yang bantu diorang. You datang rumah diorang okey ke? Kadang-kadang kita kan kalau dekat apartmen Kak Isma, kalau orang datang nak check gas pun kita takut. Ni kan dia kalau datang rumah, kalau dari segi communication, maknanya communication lah. Communication, kalau dia boleh cakap English ke, boleh cakap BM ke, it's okay. Diorang faham bila kita explain. Tapi ada satu ni, saya pergi dekat Kepung saya pergi dekat ni. So dia tak boleh cakap English, dia tak boleh cakap Melayu. So dia beranggapan bila kita panggil dia, no, pergi sebelah. Dia kata pergi sebelah. Dia cakap
dia tahu perkataan tu je lah, pergi sebelah, tak nak beli. Oh, dia ingat salesman lah. Oh, salesman. Salesman. Okay. Walaupun kita datang dengan kereta Makna, ada lambang besar dah, Faham. dengan jaket hijaunya, kita dah pakai dah, tapi still lagi Yelah, orang takut sekarang Betul, ni. betul. so itulah dari segi stigma, communication pun penting juga. I have an experience yang shared by one of our volunteers lah, especially of course in East Malaysia, and then they also have a stigma like they're coming from immigration. You know, like when they go for home visits, our volunteers ni they do multiple type of work kan. So one of the major work they do is home visit juga. That they help our bursary team to ensure the assistance sampai ke Betul. patient. Betul. So when they visit our patients, because we go to the far end, the most rural place, you know, people don't have access sometime kan. So when they see people coming with a vest, kan kita kan official sangat, kita pakai vest semua tu, so with our logos and everything, but before they can ask or to know about us, some people try to escape from their homes, try to lari, Make macam tu, excuse. yeah, exactly. So because they're afraid, you know, we're coming from a different division or Law different enforcement law lah, nak enforcement, tangkap dia. takut lah. But we are actually there to help them, That's exactly. So this kind of perspective pun is around as well. So these are the things that challenges that as an NGO we face, that we need to be aware and also to educate lah. Betul. It of course 100% it's impossible, Yeah. but we have to try our best to bring our knowledge to others kot. Education ni. Betul. Okay. You know, I think this brings to a nice conclusion as well to this topic. You know, like of course this problem will persist. And Makna has the responsibility. I think every NGO has a responsibility here to educate the public on their work and on the cause that we are trying to do. Actually right So, now pun kita tengah yeah. educate people juga. So kita tengah buat podcast ni, Betul. kita bincang That's the main community. reason hari ni Yeah. kita pilih topik yang I rasa we started somewhere. I think we are finishing somewhere. But I think it's a linked. It's a whole Yeah. thing. Right? Betul. It's a Yeah, I chain. think that's true. Satu lagi ialah responsibility NGO tu, bila kita dah dapat duit, macam saya cakap tadi, amanah kita kepada donors kita lah. Betul. Macam untuk semua donors kita, insyaAllah I'm happy to report that we have officially got our 2024 audited accounts. So insyaAllah tak lama lagi akan berada di website kita. You boleh tengok track record Makna, dan juga setiap tahun atau setiap kuartal kita akan keluarkan impact report, di mana kita akan publish how many patients yang kita lawat, yang kita bantu, berapa banyak duit yang kita belanjakan untuk services kita. So I think this is very important and key untuk kita bukan educate lah, kita sentiasa war-warkan kepada donors kita untuk memberikan satu journey yang indah bersama Makna, where you give and you know that each cent that you give is impactful to our cancer patients. So topik hari ni macam wow. Bagi saya sangat wow lah. Kita banyak yang kita discusskan, bincang. So dengan adanya, thank you Kak Isma, and banyak pencerahan benda yang saya tak tahu. So sekarang saya boleh tahulah. So thank you juga dekat Mr. Ravi. Welcome. Banyak bagi pandangan dan juga cerita-cerita dia lah berkenaan dengan stigma. So mungkin kita tamatkan untuk episod kali ni. So thank you for both of you. So jangan lupa, lagi sekali saya nak ingatkan, jangan lupa untuk share, subscribe, comment kita punya TikTok, Instagram, Facebook dan juga YouTube. So lagi sekali, kalau you all ada apa-apa pandangan ataupun penambahbaikan untuk kita punya Konti Cancer ni, you all boleh just comment je. So manalah tahu, kita boleh baca, kita boleh tag you punya idea tu untuk kita penambah baik lagi lah kita punya Konti Cancer. Okay, that's all, and thank you everyone.